ki arngot ki buru to tuk di yo warindur gi dak CCTV heipor wasai ki ko bi Scooty ne iyung wa amala thlbo Jowai hajan gdo la to kani Scooty to go da penye nya pechem yung wa ibentau yo urin ga CCTV to heipor dangiat ya kani Scooty chai thawarap langam markala gdo la to wa haini ipor jor le uslap heipor kamalesan phaw step ka arho atrik uniumnai kitre gani Scooty do ongi wa do la haini ipor wa jia wa ga CCTV wa hajan yung han la yo wa rin le tangwa amchana ba hanai da wa do mare haka CCTV wa yo orin ni yo wa yo wi ubru wa yen yo pai la M1 karwa wi wan ni yo la kam pen MK ri kincha welding yo sai u klo ye yi re yi na ga Scooty chwa wa ye pen che ya ga light yo start ya ga Scooty wa ini wa ro to yo chimpor kam san minute ro ye tiar wa dab upen MK le do no chakala kan ro ye dur gini gi buru mchana ba hanai da wa sabtu pri wa da temo ba ye dur kani Scooty wa cha to Yamaha Aerox 155 Rongyong ko M number ML04D 7069 Neliang kitre da kentu gi yakiwan gi wachemo yo ya kani Scooty hosnyau bha phone ini number pra nyau kande pra le le so